مرحبا جوارا تماشاوان نهجا ایرو دیسا ام بهورانه به برنامه کنو و بروژه کنو ام بهورانه حس کرنا خدا لسر وبه حس کرنا وی دلی ودا دستلدار به دی برنامه کی دا مگوتو بو معنا مرحبا چیه معنا وی دیسا دوباره بکم د زمان آرامی دا ته معنا کو خدا حس کرنه مرحبا خدا حس کرنه راستی جولیه خدا بخواه حس کرنه وجبروی کیجی حس کرنه سپارت ما او چواج ما حس دکه دخوازه کو امجی بوی شکلی جهودو حس بکن جبرکو دبی هونه بین با من خواسته که و اوه جبروی که ون لازم وک من نشانه هفدو بدن حس کرنه امن سر حس کرنه بسکنن ایرو دوی برنامه دا حس کرن چیه و بطيبت امر چیه امر هری مازن چیه جبرکو اف پرسه کی هات کرنه عیسی مسیح را شریعت زانه کی هات و ویاجی پرسی کو چیه امر هری مازن دی انجیل دا کورینتوس یکمین و بشا 13 پشکی حالو حرکتی حس کرنه چوانن مروف وقت حس بگه مروف چوا لازمه نیزی که مروف اندی تر ببه و پشکی بحثا ویاد که یعنی حس کرنه نشانه مدده حس کرنه راستخینی چیه ویا نشانه مدده دبی جایت یکی از دخینم دبی اگر از بزمان مروف ملیاکتان بیجم لی حس کرنه من تونه به از بوم وک صفره کی کو دنگ دردخه آنجی زنگله کی کو دکه چنگه چنگ اگر پیغمبرتیا من هبه و از همو سران و هر زانیایی بزانبم و اگر باوریا من آتام آکو چیایان جیه وان راکه هبه لی حس کرنا من تونه به از قد نتو تشتم اگر از هر تشتی خواه به آلیکاریتی بدم و بدن خواه جبو شوتاندنه تسلیم بکم لی حس کرنا من تونه به قد فایده من جی تونه حس کرن صبر دکه حس کرن دلووانیه دکه حس کرن چرنباریه ناکه خواه مزن ناکه پوز بلندیه ناکه تشتی نلره ناکه لفایده خواه ناگره هرس نابه لخرابیه کسی ناگره بنحقیه شا نابه لیبراستیه شاد به بهنه خواه ده هر تشتی ده فرح دکه جهر تشتی باور دکه هیویاوی جهر تشتی هیه لهر تشتی صبر دکه داویه حس کرنه قد نایه لی حچی پیغمبرتینه وی بطالبن حچی زمان روحانینه وی رابن هچی زانینه و بطال ببن لی حس کرن تجارا واندا نابه جبرویه که هگر ام کاربن هر تشتی بکن ام بکاربن بزمانین عجب باخفن ام پیغمبرتی بکن ایمانه که او قاس قویم لگل مهبکو ام امر بدن چیاج جیو خرابه بهرکه لی هگر دبی حس کرناتا تونه افکری دو خورشاج ناکه والا وانشتانه که روژه داویده اوی خدا بیجه من تناس نکر خدا چما بیجه ده برنامه که دا ما گوتو بو هر یکو بیجه یا خودان اوی نکه و بحشته خدا روژه داویده اوی بیجه من تناس نکر تو گوت یا خودان راسته تجمن باور کر راسته لی حس کرن تو نبود هندره تدا تحس نکر راهیبه ترسه هیه بومیاد زانن گوتنی کیوی هیه دبی تو کاری به قیمت تو نیه لی وقتا بحث کرنه هات کرنه وش عقید به قیمت
حەزکردن تاماخوا دە هەر تشتی دبە بە قیمەتی ددە لێ حەزکردن تونە بە varavaləyə. Şeriatzanê cihûya hatin ba İsa Mesîh jê pirsîn. Ev şeriatzanin. Yani Tewratê hemû dixwînin, Zeburî dixwînin, qanûnê û nîzamê ku têda derbas dibin, wana teelimin û wana hînê mirova dikin. Çend heb emir di Tewratê de heye, wana hemû dizanin. Tînin cî, dixwazin bînin cî. û xêj wan emre emirên dîtir jî hebûn. Wexta li Tewratê mêze kirin, gelek emir hene. Du sud û pêncî û heşt heb emir û du sud û pêncî û pênc heb jî yê ku dibêje viya bike hene. 613 heb. 613 heb kanûn hene di Tewratê de. Îca lazim e tu wan hemûya bînî cî. Şeriatzan vana baş dizanîn. 613 heb emir. Çawa mir kare bîne cî? Gelek zehmet e. Îca wana hatin ba İsa Mesîh û tiştek jê pirsîn. Gotin host e. Em bixwînin ji vir. Markus 5:12 ayetê 28 û 34. Dibê dema ku şeriatzanekî munaqeşe wan bihîst û dît ku İsa qenc bersiva wan da nêzîkê wî bû û jê pirsî. Di nav hemû emran de yê herî mezin kîjan e? û ew şeriatzan hat viya pirsî. Ji ber ku gelek emir hene ji bo wî dibe di nav hemû emiran de. Gelek pêxember hatin û gelek emir hebûn yê ku wana gihandin ji bo mirovan. İşte dibe ji van hemûya yê herî mezin çi ye? Ka wiya bêje. Em bînin cî ku xelas bibin. Ku di nav van hemû emran de yê herî mezin kîjan e? İsa lê vegerand. Emrê herî mezin ev e. Bibihîze ey İsraîl. Xudan Xudayê me yek e. Ji Xudan Xudayê xwe bi hemû dilê xwe, bi hemû canê xwe, bi hemû fêmdariya xwe û bi hemû hêza xwe hez bike. Emrê herî mezin ev e. Dibe Xudan Xudayê te yek e, wek din Xuda tune ne, bi hemû dilê xwe, bi hemû canê xwe, bi hemû rihê xwe û bi hebûna xwe ji wî hez bike. Lê yek wek bernameyekî dîtir de me gotibû ev bi dest nayê girtin. Herkes kare bêje ji Xwedan hez dikim. Em ê ji ku derê bizanibin ku ew ji Xwedan hez dike? Nîşana wî çi ye? û emrê dudoyan got, yê dudoyan jî ev e got. Wek ku tu ji xwe hez dikî, ji cîranê xwe hez bike. Ji van mezintir tu emir tune ne. Îca şeriatzan ji wî re got, rast e mamoste, teya rast got. Ku Xudan yek e û jê pêve yekî din tune. û hezkirina ji wî bi hemû dil, bi hemû fêmdarî, bi hemû hêz û hezkirina ji cîranê xwe wek xwe di ser her goriyên şewitandinê û qurbanan re ye. Belê. Ji İsa Mesîh pirsî. İsa Mesîh bersivekî xweş got. Got emrê yekê ê herî mezin ji Xweda hez bike. û yê didoyê cîranê qarşî xwe wek xwe hez bike. Cîran ne île cîranê malê, wek me got ev laş malê me ye û kî nîzîkê vî malê be û dibe cîranê me. Ji bo yê dibe cîranê qarşî xwe wek xwe hez bike. Ji van pêtir, ji van mezintir emir tune ne. Vana bike tu yê xelas bî. û bi rastî jî emrî herî mezin hezkirin e. Heger em ji hevdû hez bikin, em ji Xweda hez bikin, em ê hemû qanûna, hemû şeriata bînin cî. Ew şeriatzan çi dibêje? Gotina wî jî gelek xweş e. Şeriatzan jî tiştekî gelek girîng dibêje ji bo me. Çi got? Got hezkirina ji wî bi hemû dil, bi hemû fêmdarî, bi hemû hêzê û hezkirina ji cîranê xwe wek xwe di ser her goriyên şewitandinê û qurbanê ra ye. Şeriatzan çi got? Heger hûn hez bikin ji Xweda û ji mirov. Ev ji ser her tiştî ra ye. Tu îbadet ji wî bilindtir tune ye. Tu qurban ji wî mezintir tune ye. Tu rojî ji wî pêtir tune ye. Ev li ser hemû tiştan ra ye. Heger tu ji Xweda hez bikî bi dil, can, rih û tu cîranê xwe wek xwe hez bikî qarşî xwe wek xwe ji wî pêtir tu emir tune ne. Ji wî zêdetir tu îbadet jî tune ye. İbadetê herî mezin ew e. Ji Xweda hez kirin û mirovê qarşî xwe wek xwe hez kirin. Yê herî girîng, yê herî pêwîst ev in.
جبر چه عیسی مسیح ویا دبیجه مثلا ده امر هنه اكو حضرت موسى راهاتن چه دبیجه جوانا 4 حب مسؤوليتي مروفا لهمبر خدينه وشش حب جي مسؤوليتي مروف لهمبر مروفن او 4 حب يك خدا هيا دبيجه و شكل خدا دا شكل يتنه بس شكل كي تشيكي اگر تو بيجي اف خدايا و تو پیشوی بچی سر چوکا شجده بکی او پوته امر دویاج اوه دبی پوت چه نکه و پیشت شکری دا نچه شجده و یه دن دبی ناوی من والا نگره دوی خواه و روژا هفته نشغله اف چار حبن یه دن لهمبر مروفن دبی نکوجه دبی دروی نکه دبی ندزه دبی زینایی نکه لهمبر دیو باوی خواه به حرمتی نکه حرمتی نشانی وان بده چاف لتوتشته جیران خواه نده آن جناوی آن کچاوی آن کولیوی آن امبیجن مالیوی کریوی ما چاوی خواه لتوتشته جیران خواه نده و بدروین شهادی نکه شهادی دروین نکه وقت ام حس بکن عیسی مسیح چو گو هگر ون حس بکن ون خلاص من امر هری مازن حس کرنه ون حس بکن ون خلاص بن دوان امرا یکی داجی حس کرن تو نه مثلا موان امرا منها گوت ام دخوینن حس کرن دور درباس نابه جه جیران خو و حس بکه نابه حس بکه یعنی چه امر تو نه امر حس کرن تو نه عیسی مسیح ویا گوت و هگر ون حس بکن ون همو شریعت و آنیه جی ون خلاص ببن ویا عیسی مسیح گو چما هگر تو یک قاشق و خو حس بکی جبر کو تو ناخوازی درو جبو تبی کرنه تو درو لوی ناکی امر چه دبی درو نکه اگر تو خو حس بکی تو درو ناکی جبر کو یک قارشی خو تو خو حس دکی تو ناخوازی بکشتن و تو ویجی ناکوجی جبر کو تو خو حس دکی تو ناخوازی مال و ملک تبی دزین جبو یت دیا ویجی ناکی تو خود دخی شونا دیو باوی خو تو ناخوازی زارک انت به حرمتی نشانه تبدن تو جی به حرمتی نشانه دیو باوی خو نادی جبر تو ناخوازی تو کس چاف ل نزیکته جنته کچته ام بیجن مال و ملکته چاف برده تو جی چاف برنادی مال تو کسی عیسی مسیح دبی اگر اون حس بکن اون همو قانون اون بیننجی خلاص همو تشت بنگه وانج حس کرنته اگر ام حس بکن ام وان همو یا بیننجی لوقت ما حس نکر به منطقه کی ام بیجن اشته خدا گوتیه ولی بکی ازی ولی بکیم هم تنی ولی حشک ام بوش لی نزیک ببن ام نکارم وانا بیننجی لوقت ما حس کر اف جدلته حس کرن جدلته وقت جدل هات ایجا ام جدل ویاتی ننجی و بشکل کی هری باش ام ویاتی ننجی یبروی که عیسی مسیح دبی حس بکن متا بشا 22 و 40 دا آیت که دبی همو شریعت و پیغمبر لسر بنگه ها وان هر دو امران همو شریعت و پیغمبر لسر بنگه ها وان هر دو امران کیج امر جو خدا حس بکه و جو مروف حس بکه جو خدا ده امر جی وقتا ما گو ما ده امر جی مهجمارت چبو 4 حبی وانا جبو خدینه اف امکارم بیجن حس کرن جبو خدیه و 6 حبی جبو مروفن او جی حس کرن جبو مروفه جبوی امر همو آن جبو خدینه آن جبو مروفن وکیدن امر تو نه وقتا وانا همو یا مروف کمیسر هفت که دو امر درد که ونورته و یا عیسی مسیح گو جو خدای حس بکه و جو مروف حس بکه یوحنا یکمین بشا 4 آیت 8 او آیت 16 دبی یک و حس ناکه خدای ناس ناکه چمکی خدای حس کرنه خدای بخواه گلک امیجن ناویوی هنه گلک بشکل جور با جور بناوین جور با جور خدای ناس کرن لید انجیل دا خدا بشکل کی خدا ناس کرن دوردا دبی از حس کرنم دبی یک و حس ناکه خدای جی ناس ناکه یک و حس کرن نهندری دا تنایه خدای جی نهندری دا تنایه جبرک خدا حس کرنه خدا جبرک ما حس کر ما آوا کر ما چه کر و جبرک ما حس دکه هر تم دخوازه بمرا باخفه پیغمبر شاندن گوتنه خواه شاندن عیسی مسیح دهری داویده شاند جبو کجمه حس دکه جبوی دبی اگر حس کرن دلی ودا تونه به و چاقی اون خدا ناس ناکن یکو حس کرن تیده او خدا ناس دکه آیت 16 دبی و ام حس کرن خوده یاکو جبو مه دزانن و جه باور دکن
خواده حسکرنه و یکو ده حسکرنه دا دمینه بخواده را دمینه و خواده بوی را دمینه خواده حسکرنه و یکو ده حسکرنه دا دمینه بخواده را دمینه و خواده جی بوی را دمینه هگر ام حس بکن وک خواده جمع حس کر ام بوی را بمینن هگر ام حس نکن ام بوی را نامینن والا ام نبیجن ولی ما اف قانون پیک آنی ما اف او قص روجی کرد و ما دعا کرد لی حس کردن نبه همو والا نه وکی کو ما قرنتوسان خواند قرنتوس یکمین بشه 13 دبی اگر از همو پیغمبرتی بزانم هگر حس کردن تو نبه افکاری چته هگر ایمان من هبه چیا جهل وشینا جیوی لی حس کردن تو نبه چه معنی وی هیا چه فایده وی هیا جبو من جبو وی حس کردن دسر هر تشتی رایه خدا جی خواه به حس کردن اشکره دکه و یوحنا 3 و 16 دبی چم کی خوده وزا ج دنیای حس کرکو کره خوی یکتا دا هر کسی کو باوریه بوی بینه هلاک نبه لی جیانا ویا هر هیه به خوده وزا ج دنیای حس کرکو خوده او قاس جمع حس کرکو عیسی مسیح شاند کره خوی یکتا دبی شاند عیسی مسیح شاند عیسی مسیح هات سوجه ما هلگر سر ملی خواه و چو سر خواه چه؟ مر و رجا سیج مرنی رابو اشک شان و رجا قیامت اویدی سوره یکو باوری پی آنی نه جبو کو وانا نیوی ریدا نهیله هات کو وانا خلاص بکه جبرویه که خدا اوقات جمع حس کر پیوا خواه خصلاشه کی ده عیسی مسیح تا خصلاشه کی و شان جبو ما اوقات جمع حس کر دا کو دنیا بنابندیا عیسی مسیح خلاص ببه نه چه حلاقه دست بگه و خودش ما هست که نه هوا هست که ناوی هر تم هبو دناب مروان ده بنابندیا پیغمبران ویا نشان ده لی مروان نخواست وی ناس بکن وقتا که عیسی مسیح هر تم بحثا حس کرنه دکر امر یکمین خدا حس بکه امر دویمین مروف حس بکه هر تم ویا دو گوت جیران خواه برنبر خواه حس بکه دو گوت و چاقی یکی جه پرسی گو جیرانی من کیه شریعت زانه کی جیرانی من کیه از چوا جوی حس بکم عیسی مسیح لسر ویا مسئله کی جیرا گوت امو یا بخین نها دلوقا بشا 10 آیت 25 و 37 دبی ایجا شریعت زانه رابو جبو کو عیسی بجر بینه گوت ما مسته ما از چه بکم دا کو از ببم وریث جیانا هرهیه از چه بکم دا کو از بگیجم جیانا هرهیه جیانا ابدین جبر کو ارمان جماعه و نه یکو خدا باور دکن یکو ام دخوازم بچن با خدا ارمان جماعه و ام دخوازم بگیجن جیانا هرهیه جبر کو دست پیک دا او جیانا هرهیه دمه هبو ام ندمرین آدم هوا بمرین بون ندمرین پشت کو گناه چه کرن و چاقی بون مری جبر کو خدا جوان هشیار کربو مزکن ون جوی داره بخون ونه بمرن و جوی روجی و پیوا دل مدا نمری هيا ام ناخوازم بمرن مرن ترسي ميا او مرن دجي في رحي ميا جبركو رح بمرن هات آوا كرن جبوي او شرعزان دبي ماموستا دبي هوستا دبي كا تشتك بيجي از بكم كو از بگیجم جیانا هرهیه از چه بکم عیسی لیو گران دو گوت ما د شریعت دا چه نویسیه تو چاوا دخوینی وی لیو گران دو گوت وی شریعت زانه به همو دل خواه به همو جان خواه به همو هیزا خواه و به همو هیش خواه جخودان خدای خواه حسب که و وکو تو جخواه حسد کی جیران خواه حسب که شریعت زان ویاد زانه تشکه عجب بو یجی برسی وکو عیسی دابو عیسی لیو گران دو گوت تراست گوت ایجار وسا بکد توی بجی او قص نحوجه تشکی تو بکی وسا بکد توی بجی تراست گوت لیوی خواست خواه روسپی درخه و عیسی را گوت ما جیران من کیه تدی هرتم دبی خدا حسب که و جیران خواه وقت حسب که ایچه اوش دبی که جیران من کیه ایچاقی لسر وی مسئله عیسی مسیح تشکی گوت و گو عیسی لیو گراند و گوت ظلامک جو اورشلیمه دادکت خواره یعنی جو قدسه دادکت خواره و چو باجار اریهایه
ew ket nav destên rêbiran waxta diçû ber bi êriyayê ve rêbir hatin rêwî qot kirin û ket destê rêbiran. Rêbiran ew tazî kir lê xistin û hema bêje nîvkuştî dev jê berdan û çûn. Her tiştê wî jî şilandin. Îcar bi rasthatinê kahînek di wê rêva derbas dibû. Kahînekî. Kahîn çi bû? Ev kahînê İsraîlî bû. Ê ku di parestgehê Silêman da, mabedê Silêman da xizmetê dikir. Ew ji nesla Harûn pêxember tên. Ew kahînin yanî di nav oldarên İsraîlî de yê herî bilind evin. Meqama herî bilind kahîntî ye. Îca got kahînekî ji wir derbas bû. Gava wî ew dît wî xwe jê dûr kir. Wî wê birîndarê dît xwe jê dûr kir. û di aliyê din re bihûrî û çû. Bi vî awayî yekê Lêwî jî hat wê derê û wî jî ew zilam dît û aliyê din re bihûrî û çû. Lêwî kî ne? Lêwî jî kahîn ji eşîra Lêwî ne. Ev 12 eşîrên İsraîlî yeke Lêwî, eşîra Lêwî. Lêwî jî binê kahîn rane. Kahîn yê herî serekin û Lêwî jî binê wan rane. Xizmetê kahîna dikin û xizmetê parestgehê dikin. De îcar yekê Samirî jî rêwîtî dikir û hat ba wî yekê Samirî. Gava wî ew dît dilê wî pêşewitî. Yê Samirî kî ne? Yê Samirî li gor İsraîliya qewmekî murdarin. Ji ber ku berê mîladê salên 700 da kralê Asûriyan û yê Babiliyan waxta êrişê İsraîlê kirin wana hemû ji wir derxistin bajarê Samiriyê vala kirin bajarekî Cuhuya bû wî çaxê bajarê Samiriya hemû vala kirin û şûna wan 6-7 miletên dîtir ji welatên dîtir re birin xistin wî bajarê. û îca ew her miletekî heger ji nav ji endamê kîj miletê ne xwedayê xwe anîn wir. Çawa xwedayên xwe? Pûtên xwe. Yani pûtê wan hebû pûtan dihebandin û her çi miletî bin bu şeklî pûtên xwe jî anîn û danîn wir. Ev meseleyê Samiriyê di Tewratê da kralên duyemîn beşa hevdê da derbas dibe û karin piştre lê binêrin mêze bikin. û piştek ew hatin wir şêra êrişê wan dikir wana dikuşt û heywanên curbe curb êrişê wan dikir wana dikuşt. Piştek gotin çû guhê şahê Asûrî gotin ew miletên ku te xistine wir ew 5-6 miletên ku te xistine wir ji ber ku ew qanûnên Xwedayê İsraîlê nizanin Xwedayê İsraîl jî heywanên kovî dişîne ser wana diçin wana dikujin û dixwin. Gu em çi bikin? Gu yekî cihû gu em bişînin. Yekî cihû em bişînin ew ji ber ku cihû ye û qanûnê Xwedayê cihûya dizane ew wan qanûna fêrê wan bike ew li gorî bimeşin. Wî çaxê wan girt işte geriyan di nav miletê İsraîliyê da yekê kahîn dîtin yekê kahînê cihû şandin nav wî miletê gotin here Samiriyê tu ola xwe ola cihûya yani Yehudîtî cihûtiyê fêrê wana bike bila ew jê beelemin. Got baş e ew jî çû nav wan mileta cihûtiyê fêrê wan kir. Ew hinek elimîn li gor wî perestin bes sedan sed ne li gor qanûnê şeriatê Tewratê dimeşiyan. Li gor qanûnê xwe jî meşiyan. Em bêjin qanûnê putperestiyê jî xistin nav her kî em bêjin ji ku derê hatiye 5-6 heb çande putperestî hebûn wana jî xistin nav cihûtiyê û cihûtî jî xistin nav wana û tiştekî tevlihev derket ortê. Hem millet tevlihevin û hem jî ol bû olekî tevlihev. Ji bo wî cihû dilê wan ji wan diğayîrê ji Samiriyan. Tu caran ne diçûn gundên Samiriya cihû. Samiriyê nav İsraîlê bi xwe de bajarekî ye li tu car cihû ne diçûn wir. Ne diçûn gundê wana ne diçû bajarê wana ne bi wan re ticaretê dikir ne danûsendin ne de axifîn jî bi wan re. Ew qas hişk digotin ev murdarin ev pîsin û tu tekirî wan tu nebû. Îca ji ber wê dibe kahînek derbas bû alîkarî nekir. Kahîn ew oldarê cihûya ye gelek mezin e û fêrê dike qanûnê şeriatê fêrê wan dike. Yekî Lewî derbas bû ji wir wî alîkarî nekir. Ew jî hema binê kahîn ra ye bes ew jî qanûn û nîzamê şeriatê dizane û fêrê miletê dike. û pişta dibe yekê Samirî derbas bû.
وقتی که سامری درباس بو ریوتیه دکر ایجا دلیوی بوی ظلامی شوتی او چوباوی بزیت و شراب ببرینه وی ده کرن وی او برینه وی گردان وی او لسر دواری خواه سوار کر بر میوانخانه کی و لیبو خویی دوترا روژه سبی زوده و دو حب زیف درخستن دان خودی میوانخانه و جیره گوت لجوی مروه ببه خویی هر تشتی کو تو پیتر لصرف بکی گاوا از وگرم از بدم ته ایجار لگور دیتنا ته عیسی مسیح جه پرسی جه شریعت زان را و ایجار لگور دیتنا ته کی جان جوان هر سیان بو جیران ویه که کتبو دستی ریبران شریعت زان گو اوی کو دلیوی پیشوتی عیسی گوت ده ایجار تو جه هره وصا بکه جیران ته اوه یکی که هندر باس بو آلکاری نکر ایجا یکو جه طرف ریبران و هاتبون لیخستن او کی بو دبی جه قدسه جه اورشلیم دبی درکت و دچو برب اریهای و اف جهویه جبر که اورشلیم ناوند جهویه اریها جی باجار جهویه جهولی وان درابون همو جه اورشلیم درکت دمک هرالده دبی کو مالی جه اورشلیم و آنجی اریهای به اف جهویه صدان صد یکی جهویه لی دو حب جهویه دیتر جور در باس بون آلکاری وی نکرن یکی سامری یکو دل جهویه لوان ده غیری او در باس بو چه بو دلی شوتی بحث کرن نزدیکی وی بو و آلکاری وی کر هگر ام تنی جیم کو جمع حس دیگه ام حس بکن تو فایده وی لما تنایه یکو جمع حس ناکن جی ام جوان حس بکن و ام آلکاری وانا بکن وی چاقی او فایده وی جمع چه به او سامری ام بیجن روزه کی نورمال ده کو طرف ریبران و هاتبو لیخستن جروجه کی نورمال ده اگر وان هر دوکا هفدو دیتو با دبا کو وی ظلامه سلاوی جنه دابا وی سامریه وی سامریه چو برینه وی دست پیکه زیته برینه وی کر و شراب لی کر گریدا هند عرده دا و پشت سواره کری خواه کر و چو خانه کی هر چش دست یوهات کر زیده ترجی جه خودی خانی گو زیده ترجی چه لازم به چه پیوست به ازی بدم تا توش برکو تنی خودی الوی ظلامی درکه جبوی جیرانه ما هر کسی کو دردگه و پیشیا ما جیرانه ما امر هری مازن حس کرنه هگر ام جفدو حس بکن ام لگور حس کرنه نیزی که هفدو ببن امی جیرانه خواهی قارشی خواه وک خواه حس بکن و چاقی دنیای دا نه شر دمینه نه فقیری دمینه و نه ازیاد دمینه تنی ام حس بکن او بسه لی اف هاتو واندا کرنه جمهور عیسی مسیحات کو دیسا وی حس کرنه نشانی ما بده ایجا میوانین هجا تماشاوانین هجا بمینن دناف حس کرنه دا بلا حس کرنه به برجواندی دلی ودا دستلدار به حس کرنه به برجواندی حس کرنه مروفاهیه دی انجیل دا تبی فیلو و دبی آگاپه دو ناو هنج بو حس کرنه فیلو حس کرنه مروف لهمبر مروف لی آگاپه حس کرنه خدا لهمبر مروف حس کرنا مروف لهمبر مروف برجواندی تدایا لی حس کرنا خدا ایکو لهمبر مروفه به برجواندیه جبوی دبی ون بو حس کرنا خدا جهودو حس بکن یعنی به برجواندی دبی منین به حس کرنه سلامتی خدا لسر وبه